ndashima Imana ko iki gitondo twujuje imyaka 23 dushakanye na Bishop. I thank God for our 23rd anniversary. Ntabwo mbifata nk'ibisanzwe. Aba bantu bose kubayobora ntago biba byoroshye. Ikirenze icyo ni mu gihe uko yavuze twe umuntu aragenda tubwira gahunda yihuta bari bayivuze no muri service yindi. Ndakoresha umwanya nihuta kugira ngo ntaza gutwara umwanya. Icyambere ndashima Imana ko maze imyaka 10 ndi umunyamuryango w'itorero Foursquare. Muri iyo myaka 10 nabonye urukundo rwanyu, mwaranzamuye mu mwuka aho nabaga nagiye hasi. Ndasaba serire ya Kibagabaga nari ndimo fona kuko nabaye mu maserire menshi ko baza imbere. Twari twahanye gahunda ko tuzashima Imana niba bari hafi bashobora guhaguruka kugira ngo igenda abandi kurangiza nabo babe bageze hano imbere. Serire ya Kibagabaga media ngira ngo barabihanganye bahagarare hasi gato kubera ko serire nabo bashobora kuba benshi. Media bari buze kuzaho gato ya nyuma. Ishimwe ngira ngo ngiye gushima turi kumwe na serire cyane. Ndashima Imana yuko muri iyo myaka yose namenyanyemo n'abantu benshi batandukanye. Ikindi ndashima Imana yuko muri iyo myaka 10 8 muri yo nayimaze ndi gukorera Imana mo hano mwampaye amahirwe akomeye. Mwampaye amahirwe yo gukorera muri administration, mu amahirwe yo gukorera mu basemuzi, amahirwe yo gukorera muri communication, mu bana, mu banyamasengesho, muri serire ndetse no mu rubyiruko. Aho hose nagiye mpagirira umugisha cyane kubwo gukorera Imana. Mwarakoze cyane kumpaye amahirwe. Ndongera gushima Imana yuko iri torero narigiriyeho umugisha. Akazi ka mbere nabonye mvuye muri kaminuza nagahawe n'itorero. Ndashima Imana cyane kubw'itorero ryampaye ayo mahirwe yo gukora. Ndashima Imana kubwa Mama Bishop. Ngira ngo njya guhabwa kano kazi yarampamagaye nijoro. Bwari buke ntahanja mu rugo inyamasheke, ariko arampamagara arambwira ati niba utari wabona akazi waza ku itorero ukabudufasha, hari ibyo twenda gukora cyane. Abimpamagarira n'ibintu ntari nshoboye ariko nemera kubijyamo. Ndavuga ni buri ubwo mbigiyemo ari byo kwitorera Imana izabinshoboza. Mwarakoze kumpa ayo mahirwe nubwo ntari mfite ubwo bumenyi buhagije, ariko muranyizera, murantrustinga, murabimpa. Ndizera ko ibyo nashoboye gukora naba narabikoze neza cyangwa se ntarabikoze neza. Murambabarira ko ntashoboye kubikora neza, ariko naragerageje ko nari nshoboye, ko nakoze niko nari nshoboye, ntago nigeze ni reservinga. Ikindi nshima Imana, ndashima Imana yuko itorero ryabaye umuyoboro wo kumpuza n'umuntu tuzabana ubuzima bw'iteka busigaye. Dushobora kutabyumva kubera yuko mbivuze mu magambo makeya, ariko ababyeyi banjye Bishop na Mama Bishop bagize uruhare rukomeye kugira ngo uwo muyoboro ufunguke. N'inshingano ziri hejuru y'ibyo bari basanzwe bakora nk'ababyeyi b'itorero, kandi ndabashimira cyane ko bambera ababyeyi beza. Kuva nagera hano bakoze byinshi birenze ibyo nshobora kuba navuga, ariko icyo ngicyo nicyo nshoboye kuvugaho gatoya. Bambereye umuyoboro kugira ngo nshobore kubona uwo tuzabana mu buzima bwanjye bwose busigaye. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Ikindi ndashima Imana yuko mwabanye nanjye mu bihe byiza no mu bihe bitari byoroshye. Hari igihe narwaye njya kwa muganga, mwaransuye ndi kwa muganga, mwansuye ndi mu rugo, mwaranyihanganishije. Mbese ibihe byose nshobora kuba naranyuzemo ndi hano muri iri torero. Ndashima Imana yuko twabibanyemo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ibahe umugisha. Mwabanye nanjye ndi gucelebratinga, nari mfite ibirori ejobundi mu kwa gatatu. Mwabanye nanjye, Imana ibahe umugisha. Ikindi ndashima Imana cyane yuko nabonye visa, birumvikana ndaba ndi no gusezera kuko nabaye hano. Nimuramuka mutambonye mu yindi minsi muzamenye ko ndi gukorera Imana ku rundi ruhande, kandi ni byiza ko twaguka muri ubwo buryo. Nubwo bigoye gutandukana, ariko nanone ku rundi ruhande ni byiza ko twaguka muri ubwo buryo. Imana ishimwe rero ko yaciye iyo nzira. Uyu mwaka n'umwaka w'imiryango ifunguye. Uwo muryango wa visa wafungutse, umuryango w'urushako warafungutse. Ubwo ndavuga kuri ngewe gusa, hari n'abandi bafunguriye imiryango itandukanye, n'indi miryango myinshi izafunguka. Umwaka nturarangira, turacyabona imiryango igenda ifunguka, kandi Imana yabanye natwe muri ibyo bihe byose. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ndabashimiye cyane. Nifuje kubanza
gushima Imana ndi kumwe na serire twari twarabihize yuko igihe visi zaboneka tuzahagararana tugashima. Iyi ni serire ya Kibagabaga ariko nabaye mu maserire menshi kandi yose ndayashimira cyane. Ndashimira aba host b'amaserire nagiye mbamo, nyayoboye famille ya Mama Junior sinzi ko ari hano hafi Kibagabaga, twabanye muri serire n'abandi bantu ba famille John Karinganire. Abo bantu bose twabanye muri serire n'izindi zigiye zitandukanye nagiye mbamo, babaye abantu badasanzwe, twarasenze, twarishimye, twagize ibihe byiza turi muri serire. Abantu batabaye muri serire mushobora kuba mwarahombye, ariko ngiyewe kumenyana n'abantu bose bari hano muri iri torero byahereye muri serire. Niyo mpamvu navuze ngo gushima Imana ndi kumwe na serire n'umugisha ukomeye muri uyu mwanya. Mbere yuko nza kubaha umwanya wenda ngo bavuge, hari nakantu gatoya nifuje guha abashumba ko kubabwira ngo mwarakoze. Umuntu twari kumwe hari inyuma aze kureba uko akangezaho, hanyuma mbabwire ngo mwarakoze. Ni ikimenyetso cy'urukundo mwankunze, ni ikimenyetso cy'ishimwe mbashimira. Ni bitoya ariko niko dushoboye. Imana yabakoresheje ibintu bikomeye. Niba bishoboka muregera imbere, hanyuma mbashyikiriza urabyo mbabwira ngo isabukuru nziza y'imyaka 23 mumaze mushatse, kandi nabashimira muri ubwo buryo. Serire n'ubundi kubera ko aribo twabikoranye bari buze kumfasha, baze nsabe mama pastor na mama Zaki baze kumfasha bashyikirize impano, nange ndayihagararaho. Murakoze. Ngira nabo bafite icyo bendaga kuvuga mbere yuko nza gutanga. Murakoze. Mbere yuko nza kwakira media. Haleluya. Yesu ashimwe. Turashima nka seri ya Foursquare ya Kibagabaga. Ndasaba umuhungu wanjye witwa Mika uri hano nawaze. Mika, wherever you are, come here. Amen. Nishimwe rikomeye cyane kuko iyi serire Imana yayivuzeho byinshi. Ndumva muri nje mfite namaranga mutima ashobora no kurira kuko yatangiye iserire yatangiye turi abantu bakeya bahuraga buri wa kane tugahura tugasenga. Njewe na Mama Yvonne na Mugema, uriya Mugema ntabwo ari umukristo wa Foursquare, ni umukristo wa ADPR, ariko ADPR Bibare, ariko yihuje natwe icyo gihe. Ndi kumwe na Mama Yvonne nawe n'undi musore witwa Benon, twahuraga buri wa kane iwanjye mu rugo tugasenga, kugezaho twabonye guidance y'umushumba yuko twatangira twasenga nka serire. Rero turashimana yadukuye ku navuga ko ari icyumba cyo kuwa kane ikatugira serire y'urusengero, tukaba tugeze uyu munsi twitwa serire ya Foursquare igihagaze. Imaze imyaka irenga 8 dusenga tudasiba. Nishimwe rikomeye cyane. Imana yakoze ibikomeye. Impamvu twashatse kugira ngo dushimane na Ja, twarambwiye Ja umunsi uzabona visa tuzashima noneho dufatira hamwe n'andi mashimwe yose ya serire, kuko Imana yakoze ibintu bitandukanye muri serire. Duhora tuvuga ngo tuzashima, ariko twagenda turiganwa gutyo. Ariko tuje ngo tubabwire imbaraga zo gusenga, tubabwire imbaraga zo gushyira hamwe, tubabwire imbaraga za consistency, guhozaho. Bamwe muri twe twakaye turi benshi. Serire imaze gushingira abakobwa 2. Amen. Baje ari abakobwa ubari mu mago yabo, babarizwa mu zindi sengero, ariko bavuye muri serire. Serire imaze gukuramo abahungu 4 bose babona abageni. Harimo Alexi ukora protocol hano muramuzi. Harimo na of course Ja umaze kubivuga none ahangaha, ariko hano na Mugema, Pastor Mugema nawe harutse Uganda gusaba, aranakwa ubu nawe kana nawe ni diaspora ubu ngubu mu minsi mike arabaje gusezera. Amen. Hariho na Emable ari Australia nawe twari kumwe muri serire. Ibyo byose ni ibintu bikomeye tutakwemera ngo duceceke,
ahubwo tuze tubwira abera b'Imana uburyo Imana ikora ibitangaza kandi uburyo Imana yatugiriye neza. Serire yacu ifite umugisha, serire yacu ifite umugisha pe. Abantu bakristo bazi ko ari aba Foursquare bari muri Kibagabaga bataza guterana muri hombera. Amen. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Uyu ni umuhungu wanjye yarabatijwe ku munsi wa Pentecote. Amen. Yarabatijwe yakiriye agakiza arangije aranabatizwa kuri uwo munsi. Kuri njyewe ntago bisanzwe. Uyu ubungubu abaye uwa kabiri kuri njyewe muryango w'iwacu ucijijwe kuko abandi bose n'abasilamu. Rero Imana irimo gukora ibitangaza. Niyo mpamvu tubabwira ngo bantu b'Imana ntimugahweme ntimugacogore na rimwe gute. Nta mpamvu nimwe ishobora kubabuza gusenga, nta mpamvu nimwe ishobora kubabuza guterana. Nishimwe rikomeye Bishop, turagushima, watubaye hafi, waradushigikiye, waduhaye guidance. Turagushimira cyane we n'umuryango wawe. Imana ibaho umugisha kandi happy anniversary. Imana ikomeze bateteshe. Murakoze cyane. Reka dutange ituro ryacu. Murakoze cyane. Merci, murakoze cyane. Media nabo wongera ngo baraza. Turashima Imana cyane. Nanjye ngira ngo ituro ryanjye ryagiye ku nyubako narishyizeho mu buryo bwa online, simfite uko naritanga muri mu giseke, ariko turashima Imana kubw'imirimo ikomeye yakoze muri iyo minsi yose nari ndi hano. Imana yakoze byinshi ku buzima bwanjye, yarabuhinduye cyane. Mwese ababigizemo uruhare mwarakoze. Iri tsinda ryabaye nk'umuryango ku rwego rurenze urwo nashobora kuvuga. Twarabanye mu bihe bikomeye, twarabanye mu bihe byoroshye, mu bihe byiza. Iri tsinda ni itsinda rikomeye. Sinjye ugiye kubavugira ishimwe kubera ko ngiye namaze gushima. Reka mbaho umwanya niba hari undi bateguye uri buze kuvuga. Fidel bambwiye ko ari we bateguye, yafata microphone. Murakoze. Mutubabarire turatindaho gatoya kubera nitwe twatindanye na Jean. Ubundi nari kuvuga ndi uwa kabiri Costa ari gutangira, ariko kubera tutamenyereye hano hantu tukunda kubatinya. So turashima Imana. First muri team natangiye ndi umwe, ariko aba bose bahita bakurikira kandi bandusha ubumenyi. So turashima Imana kuri ibyo bintu. Imana yatugiriye neza iratwagura. Turashima Imana ku bwa Foursquare namwe baduhaye platform yo gukoreraho. Twasavinga bwa Foursquare, ariko nanone twiyongeraho ubumenyi tukabonaho utundi tuntu ku ruhande. So rero turashima Imana ku bwa Bishop wagiye uduba hafi akadufasha. Turekeye Foursquare na Bishop tugiye kuri Jean. Jean ni umuyobozi wacu. Jean yaradufashije cyane. Jean ni umuhanga, ikindi agira no kwihangana. Urabona kuyobora urubyiruko rwose ntago byari byoroshye. Hari harimo byinshi, bimwe kuyobora bamwe mu nganya ibintu cyangwa se bakunda gukora amakosa. Urabona twe dutangira amateraniro tukanayasoza, mwe muza mudusanga hano mukanadusiga hano. So rero kuyobora abo bantu bose bari buzinduke bari bwongere gutinda hano byabaga bigoye, ariko Jean yagaragaje kwihangana akagaragaza n'umuhate, turabimushimira. Rero turashima Imana ku bwa visa zimaze kuboneka muri team. Jean ni umuntu, hari umumama wigeze kuza hano w'umuvugabutumwa aduhanurira kujya muri Amerika cyangwa se kujya mu bihugu byo hanze. Nanjye nishimye mu bazabona visa, ariko finally zuzuye ngiye ntayibonye, sinzi ukuntu byagiye. So rero mu mahanuzi twari dufite rero Jean niwe yaklozinze. Niba bazongera kuduha ndi simbizi. So rero turashima Imana ku bwa visa ya Jean, agiye ari umuyobozi tugikunze wadufashije cyane, niwe wakoraga ibintu byinshi. So rero mu buzima busanzwe rwose yari umuntu udufasha, yaba ari pembeni na hano muri church. So rero Jean turagushimiye, wabaye umwigisha uba kandi n'umutoza wacu
muri byose. So turagushimiye, ariko hari ugiye n'ubundi uzakomeza wakitinge nk'ukundi abandi bose bagiye bakomeza bakora. Turanashimira n'abandi bari hanze se cyangwa se babaye muri timu bakomeje kudufasha. So rero ja turakurekuye ngo ugende ube hirya, ariko nanone muri bwa bumenyi bwawe tuzakomeza tukiyambaze, kuko urabizi usize tutarabimenya neza, tuzakomeza tukiyambaze. So hari gift twateguye, iyo tugeze hano tubura amagambo kubera ko tutahamenyereye, muratubabara duhinire hano. Murakoze cyane. murakoze. Umugani wa Fideli ntabwo tumenye guhagarara hano, ariko duhagaze hano kubw'umuvandimwe wacu agiye gufata urugendo. Ntabwo biba byoroshye gutandukana nawe. Iyi ni gift twamugeneye, ariko ejo tuzamugezaho n'inka za jana. Sinzi nimba azayurirana indege cyangwa azoreba uko abigira, ariko mu by'ukuri ja turamushimiye nk'umuntu wa timu wacu. Yadufashije ibintu bikomeye, adufasha kutwihanganira. Nk'uko Fideli yabivuze, aba bantu bose kubayobora ntabwo biba byoroshye. Ikirenze icyo ni mu gihe uko yavuze twe tuza mbere tugataha nyuma. Kuvuga rero ngo umwe ngo uramufata ngo yirigwe hano, cyangwa uwundi akakubwira ku isaha ya nyuma avuga ngo ntari buze, wa undi yazinutse saa 11 hano akongera akirirwa hano akava saa 3. Ivyo rero kubimwumvisha cyangwa nawe yabona bidakunda jakahasigara. Mu by'ukuri ja tubereye umugisha udasanzwe, bigoye kumuvuga. Ahagiye asanze witwa Dani nawe turamushimira, akomeza kudufasha mu bintu byo muri media, aduha ibintu bitandukanye. Ikintu kitameze neza akatubwira. Turashimira Alex ari muri Amerika, turashimira Divine n'abandi bantu bose bo muri team. Mu by'ukuri rero nkuko Fida yavuze guhagarara hano amagambo ahita ashira, ayo wateguye bose akagenda. Ariko mu by'ukuri turashimana ko dushoboye kuhamya ja turi hano nk'abantu bo muri team. Imana izamuyobore ahagiye, azokomeza abane natwe, kuko n'abagiye bose baracyaba ku rubuga. Nawe tumusaba kugumana natwe, ibyo abona bitagenda neza dukosore, kuko niwe afite ubumenyi bwinshi. Turabashimiye kandi nawe turamushimiye. Imana imugire neza. Murakoze. Amen, amen. Imana ibahe umugisha. Reka nsabe Bishop aze n'ubundi niwe uza kutubwiriza. Let me welcome Bishop to come forward. Ntambutse irishimwe riri ku mutima wanjye. I have many thanksgiving on my... Nari nyagambiriye gushima muri service ya gatatu, kuko nzi ko ari ifite umwanya uhagije, ariko kuba uwayoboye gahunda ampaye umwanya wo gusenga ntabwo mbifata nk'ibisanzwe. I won't take this for granted. Ndashima Imana ko iki gitondo twujuje imyaka 23 dushakanye na Bishop. I thank God for our 23rd anniversary. Ntabwo mbifata nk'ibisanzwe. We don't take it for granted. No mugisha udasanzwe. It's a great after our marriage. Nibwo twinjiye mu muhamagaro wo gukorera Imana. That's when we started our call. Twashakanye 2001 mu kwezi kwa 11. We got married 2001 in November. Muri 2004 mu kwezi kwa 15 twinjira mu muhamagaro wo kuba bashumba. We started our calling in 2005. Imyaka y'urushako, imyaka y'umuhamagaro iri hafi kungana. The years that we spent working for the Lord and Imana igihamagara abadashoboye ikabashoboza. The Lord who calls those who are capable. Imana igihuza ababiri bakabumwe. The Lord that brings together. Niyo mpagaze hano mu myaka 23 nyishima. I thank the Lord for after 23 years. Mutima wanjye uranezerewe cyane. My heart is grateful. Yaduhaye kuyikorera. He gave us the opportunity to serve Yaduhaye urubyaro. He gave us children. Yaduhaye mwebwe mwicaye hano. He has given you who are here. Iyo Mana yibikoze muyikomera amashi. Give God a big round of applause for what he has done. Nijoro saa 6 at night, midnight, twafashe umwanya munini wo gusenga. We took time and we prayed. Kandi ndabizi neza ibyo twasenge ico gihe
And I believe what we prayed for, nabibonye ngeze hano muri serivisi ya I kabiri. saw it here in the second service. Imana niyo kwizerwa. Our God is faithful. Nshishijwe bugufi no kuba imbere yawe Mana. So humbled, oh God. Mutima wanjye ufite amagambo make yo kuvuga ishimwe ryawe. My heart is lost of words for your thank. Watubereye uwo kwizerwa ibihe byose. You've been good to us all the time. Wabanye natwe mu bihe byari bikomeye. You've been with us in difficult times. Wazigamye intambwe zacu. You've led our paths. Wadukomereje ku rutare rukomeye. You strengthened us on the rock. Myaka 23 Mana twabonye ukuboko kwawe. Seen your hand after 23 years. Araho twanyuze mu bihe bikomeye. Passed through tough times. Ariko ukuboko kwawe Mana twarakubonye. You've seen your hand. Niyo mpamvu amagambo yacu ari make cyane. That's why we don't have many words. Tangana n'amashimwe y'ibyo wakoze. Are more than the things that you've done for us. Kigitondo hari cyo wanyeretse gikomeye. Father showed me a great thing to do. Utanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu kugira ngo tubeho kandi tubeho kubw'umugambi wawe. Give many armies to die for our sake. Turagushimye kubyo wakoze. Thank you for what you've done. Turagushimira kubw'amashimwe yabicaye hano. Thank you for all the thanksgiving that we have given here. Abadukurikira bari online, abari muri aya materaniro. Those who are here and those who are following us online. Ndahamya neza buri muntu wese bamuhaye mikoro afite ijambo yovuga ryo gushima. I believe everyone has something to say about what you've done. Waratugaburiye, waratwambitse, waraturinze. You've provided for us, you've protected us, King of Glory. Wabaye mu ruhande rwacu Mana we. You've been on our side, O Lord. Imitima bihamya. Our hearts can testify of that. Ducishijwe bugufi muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none. We are so humbled, Father, before your presence this morning. Tuvuga ngo iteka ryose. We have proclaimed that forever and ever. Icyubahiro kizakomeze kibicaho. Let all the glory be yours. Tugukomeye amashyi turi gushimira mu izina rya Yesu. Give a big round of applause, O God. Amen. Reka dukomere Imana amashyi. Let's give God a big round of applause. Twongere dukomere Imana amashyi cyane. Let's give God a very big round of applause. Aha, umwanya uri murihuta kandi nari mfite utuntu nka twinshi. We are short of time and I have a lot of things to say. Management y'iyi service yaratugoye rwose. Managing this service is really hard. Kandi ntako bataba babigenje buriya. And they really try to do their work. So tuzagera igihe tubashira amateraniro amashimwe mu maserivisi yandi nk'iya gatatu n'iya mbere. We will always find time to give thanks in the third service or the second service. Kugira ngo bijye bituma n'abana bataha hakiri kare. That children be able to go back home early. Ndetse n'abageni tuzarisika kubashira muri service imwe gusa. We may even start introducing those who are planning to get married. Baje kwakira abantu bose bari hano. I already welcomed everyone here. By'umwihariko ndakira Chance na Ben. And especially I want to welcome Chance and Ben. Let's give the Lord a hand clap for them. Bagiye bakagaruka. They are back safe. Narababwiye ngo ngitangira ministry nigeze kugira ishaka ryo kujya njyana abantu hanze. As I was saying earlier on, I had a zeal of taking people outside. Abashumba. Especially pastors. Umuyobozi w'urubyiruko. The youth leaders. Wayoboraga abapapa icyo gihe. The one who was in charge of the Twagiye turi fathers. abantu 7. We were 7. Tugarukana gusa na madame n'umushumba wa Musanze. I only came back with my wife and the pastor in Musanze. Abandi bose basigara mu nzira aho ngaho. Others stayed. Ndavuga ngo nta muntu uzongera kujana hanze. And I vowed not to take any other person. Ndashima Imana ko mfite abantu bashobora kugenda bakagaruka. But now I thank God that people are able to leave and come back. Beni na madame na bamuhire n'abandi benshi ba Madanone. And the wife and other people. So deka dukomere Imana amashyi ku bwabo. Let's give the Lord a hand clap for them. Ubu ngiye gusubukura kujana abandi. Maybe now I will start taking other people with me. Sibyo. Baza bagenda bagaruke. That are able to go and return. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary. One more time. Happy wedding anniversary. Happy wedding anniversary.
izi myaka 23 abashumba bacu babanye mu rugendo rurerure. It was a long journey, it is still a long journey. Bishop rero na madame ndetse n'umuryango, Bishop and Mama, Bishop and family, aho mugeze turayishimiye. we are glad and we are thankful for where you are right now. Itorero rero As a church, tunezezwa no kubona Imana igenda ibageza ku rwego ibazamura ibageza ku rwego. we are glad when you see God moving in another level. Kandi nubwo urugendo rwari rurerure rwanyuzemo byinshi, Although the journey was long and a lot of things happened, ariko kandi hari byiza twagiye tubona mu muryango but wawe. again, it's so good things happen in the family. Ufite umuryango mwiza, mufite abana. You have a good family, you have children. Ikirenze ibyo ngibyo mufite umuryango w'abana b'Imana barimo gutwara mu ijuru. Apart from you have children of God that you are protecting. Hamwe n'iyo myaka rero, With all those years, tubifurije isabukuru nziza y'imyaka 23. we wish you Hanyuma turangiza kugera hano hafi, ababishinzwe babikore neza uko babiteguye, mudukatire kano gakeke. Kandi n'abantu bicaye basaba kugira ngo nituza kuba dutashe, mutaza kugira ibintu byinshi mugenda muvuga. Ubundi umunezero ni ibintu bisanzwe byoroshye no kubereka ko tubishimiye. such a simple day to show that we are glad to have them. ntavuze amagambo menshi ndasaba ko Jean agaruka hano. I'll request Jean to come briefly. Ndavuga amagambo nk'abiri. I will speak 2 words about him. Hanyuma nze kwakira n'abageni. And then I will call forth the Mugihe Jean atambuka, we intend to get married. Niba ture dufite umushitsi udasanzwe muri cyumweru cyose. We have a special visitor, a guest for the morning Pastor devotions. Kabiya ni umwigisha mwiza cyane. A good teacher. Umwigisha mwiza cyane. A very, very good teacher. So niba ture baracha ntabwo twigeze duhagarika kandi abantu baritabira. We are still ongoing with the morning devotions and so, people muri are cyumweru tuzagira uwo mwigisha kandi bizaba ari byiza. And this week we'll have a wonderful guest teacher. Jean ko ndabura amagambo mvuga menshi. I'm short of words on how to speak about Jean. Kuko hari igihe twavuga tugafata umwanya wundi wose. In the interest of time. Ariko reka mvuga amagambo atatu. But I will say 3 words. Icyambere. 1. Yabaye umwana mu rugo. He has been a child here.
iryo jambo iraruta ayandi yose That muvuga. one is a word above all others I can speak. Tugira abaterana hano batari abana mu We rugo. have members here who are not sons and daughters. Anicaye no hanze Even when he goes out, amagambo avuga wumva ko atari uwo muri uru rugo. they badmouth the church they attend here. Tumaranye imyaka 10. We've been serving with him 10 imyaka years. 8 akoramo hano. 8 of those he's been serving. Icaka biri muvugaho. The second thing I can say, Yabaye umukozi mwiza. he's been a faithful servant. Munyemere dukomere Imana amashi kubwiwe. Tumuha akazi hano ntiyakoze ikizamini. He employed him without having to interview him. Washingiye uburyo yitanga atari We umunyakazi. just looked at his spirit of volunteership, Bituma tumuheza ako kazi. and then we gave him a job. Niko byagenze tugaha Beni. That's how it went when Niko we were byagenze tugaha Oscar employing Ben and Oscar n'abandi bose benshi. and many others. Na Ruhanga nta kizamini yakoze. Even Ruhanga didn't do an interview. So rero So iyo ushingiye ku buryo umuntu yitangaga when you base on someone's sacrifice ukamupasiriza uburyo noneho yakora hema and now enable him to work agakora neza, and they work reka well, tugikomere Imana amashi let's kubw'icyo give kintu. the Lord a mighty hand clap. Ku buryo yadusezengera ngo mu mpera z'umwaka ushize I think he started saying back in the end of ari last kampani year. yamuhaye akazi keza gakomeye, We was going to another better company, ariko kuva dusezeye ntabwo n'ubundi yaretse gukora akazi yakoraga. but he has been serving the same role No muri administration in yarakomeje, administration, no muri communication yarakomeje, communications no department, muri serire yarakomeje. sales department, Ubu noba mpamagaye rooted serire ayobora mu even the rubyiruko youth butambuke family he's been leading, niyo serire yonyine iri active kurusha izindi the zose. most active youth cell group. Yambwira abantu ngo I always tell people, ministeri irasa n'umuyobozi wayo. every ministry looks like Hari abo its duha leader. inshingano hano, Some people we give ministeri responsibilities igasinzira burundu, and their departments go to sleep, uje nyuma yiwe akazura. and the one after him has to raise them Ariko up. Jean asize umurage mwiza. But Jah has left a good inheritance, Icyo ni ikintu cya kabiri. and that's the second. Dukomere Imana amashyi ku Let's cya give the kabiri. Lord a hand clap. Icya gatatu, The third one, hari ahantu Jean agiye. that place he's going to, Agiye ari umumisiyoneri wacu. he's our missionary there. Simbivuga cyane, I won't say much. ariko agiye kwiga ikirere. I know he's going to study the Ni atmosphere. iwacu kurusha ngira ngo na hano. More, he belongs there more than Reka here. saba abantu bavuye muri Australia bari hano muri amateraniro bahaguruke. Who is here with us and they are from Australia? Abava muri Australia bateranye none hano. If you're in this service and you're from Australia, Impamvu badukurikira the reason as to why they nuko follow us tubafite aba disciples hariya. is because we have disciples there. Bari mu mujyi umwe agiyemo. They are going to the same city as Jean. He's going to the same Ba city. Beni bavuye muze kubaganiriza. You can ask Ben, he's been there. Ndimubara ba Foursquare bari hariya. We have many Foursquare members Nubwo there. baba bari mu yandi matorero. Even when they go to other churches, Nka Daniel like Daniel, urusengero arimo where he attends arugiramo church, inshingano ikomeye. he has a great role. Ariko hano muri kabine And here in the hari cabin, urubuga tubanaho. we have a group Niwe ujya umenya amateraniro uko hayagenda n'ibibazo byabaye. keeps following up our services. Niwe ujya usimbura ibyuma byacu byinshi. He even replaces most of our equipment. Uwo ni Mugisha Daniel. That's done Abo Mugisha. n'abana mu rugo. Their sons in the Nubwo house, baba bakorera n'ahandi. despite them were serving Uyagiye muri elsewhere. kategori y'abo bana. So he's in the same Ni category. Timoteyo mwiza. He's a good Timothy. Reka turambure ibiganza Let's tumusengere. stretch our hands to him. Ashobora gupfukama He may tukamusengera. kneel down and we pray for him. Tuzabanayo kuko naje ejo uzaja I'm muri also Australia. traveling soon. I will be with him Urumva there. rero tuzagira umwanya wo kumwakirira We'll hariya. have enough time to Ariko welcome him murambure there. ibiganza tumusengere. But stretch your hands to him and we pray for him. Mana umujyi imbere. Father, go before him Muri gahunda zose agiye gukora muri kiriya in gihugu whatever he's going to do in that nation, harimo no kugukorera. including serving you. Agiye ari Timoteyo, He's going as a Timothy, agiye ari as umumisiyoneri. a missionary. Ubuzima bwiwe hariya His life while there, uzahindura ubuzima bw'abantu may benshi. it impact many others. Uko yakoze neza hano As he served well here, uzamukoreshe cyane hariya you kurusha see hano. much more there than Kandi here. ibyo yasize hano And akora whatever he has been doing here, azakomeze kubigiramo uruhare nubwo ari may hariya. he continue to play part. Turamusabira umugisha wose, Pray a blessing upon him. ategura ubukwe uzabane nawe Prepares his marriage kandi wedding, bizagende and neza. may it come to be Tugukomeye amashyi menshi successful. tugushima. Give you a mighty round of applause. Ashobora gusubira mu mwanya wiwe. He may go back to Ataragenda your reka place. nsabe Mary atambuke hano Let kirabo me ask Mary to come forward vuba cyane. quickly. Yes, James arahari Mary.
abagore kuva mu ntebe biragorana, inkweto baba bazikuyemo. Wari gutambuka utambaye inkweto nta kibazo. Reka dukomere Imana amashyi Let's give the Lord a atambuka. hand clap as she moves forward. Ego. Jean araza kutubwira umuntu yasize muri rooted. Jean will tell us who is taking over from him in rooted family. Tuzavugana na Muhirwa tumenye umuntu yasize muri serire. We'll get to know who he has left in the cell group. Ariko muri communication, But in communication, kubera ingano ya ministeri ya communication because of how sensitive that n'icyerekezo ministry is tuyiganishamo, and our vision for it, ubu ngubu online zarafashe. online is now well established. Ikigezweho kuri Foursquare muri communication What happens here in our communication ni image, ni branding. is our image, our name and brand. So Mary rero ni umusimbuye, So Mary will take over. ni uzayobora timu ya communication. She will lead that team of Reka na communication. Fidel atambuke hano. Let Fidel also come. Fidel ari he? Where are you? Rubibi na Costa Together with ko Costa. batajera. Ihute Fidel. Quickly, Ibintu byose bijyanye n'igifundi, whatever has to do with construction bijyanye na tekinike, and other techniques, bijyanye no kumenya ibintu bikorwa hariya. knowing what happens up there. Fidel ni ubishinzwe, ni deputy wiwe. Fidel is in charge. Hanyuma ibintu byose bijyanye n'ibyuma n'amasaundi, And then the sound system, uriya mugabo witwa Costa wambaye amakoti none Costa is in charge. niwe muntu bazajya bakorana. And he will be serving with him. So Mary mumwubahe nguko mubahaga Jean Respect Mary as you've been respecting Jean. cyane, timu yose. The entire team. Uyu ni umukozi ukomeye Imana ihagurukije, He's a great servant God is raising. ni ukubitangira. This is how things begin. Ibindi nzabibabwira kera. I'll tell you other things later. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Jean akomeza babe hafi. May Jean continue to be Ibyo close. muzumva yuko mwamwigiraho arahari. And whatever you need to learn from him, he's available. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Aha, abageni bihute. Where are those? Sinsoma amazina yabo, bihute cyane. We shall have the marriage Twari bands. twanaberekanye muri serivisi yindi. Quickly, we already presented Iminota yanjye irimo iriruka the cyane. first service. Hagati aho ngaho mfite urugendo muri Australia nk'uko nabibabwiye. I'll be traveling to Australia as I told Tuzajyana you. na pasiteri wacu w'i Musanze I'll travel Desire. together with Pastor Desile. Tugiye kulonshinga itorero ryatangiye rya We are City going Light to yari. launch a new City Light church there Icyo in kintu Australia. twagikomera amashyi. Can't we clap the Lord? Abantu Clap. biyumvishe yuko tubatangirira itorero, Some people felt that we should begin a church tutari there. kumwe nabo barabivuga hariya, And it was their own initiative. turabiganira, We spoke about it turabibemerera, and allowed. baratangira. And they have been Ubu nibo started. tugiye gusura. And now we are going to check on them. Ubutaha tuzajyana na ba bene tujye kubasura kenshi Next time we'll be going more often. with n'ahandi events n'ahandi. and elsewhere. Dufite abageni hano, We have marriage bands iya here. miryango ifungutse murabyumva Can see open doors. ko murumva ko biremereye. It's not. It's a. Reka ntangire kuri barige hano We shall begin na Dorine ngira ngo atubwire gahunda from vuba that vuba. side, and they will tell us their program. Buri muntu aragenda atubwira gahunda yihuta, bari bayivuze no muri serivisi yindi. Yes, microphone. Imana ishimwe. Nitwa Gerard Barige. Uyu uri iruhande rwanjye ni fiancé wanjye yitwa Dorine Ngabire. Dufite ubukwe tariki 23 z'ukwa 11 buzabera Arcadia Garden Kicukiro. Gusezerana imbere y'Imana ni hano muri Foursquare. Turabatumiye mwese muzaze tubane. Microphone kuwa kabiri. Haleluya. Amazina nitwa Emmanuel Ishimwe. Uyu nguyu ni fiancé wanjye yitwa Munezero Sylvie. Dufite ubukwe ku itariki ya 23 z'uku kwezi. Saba no gukwa bizabera kuri sare ya Kabeza aho bita ku bamisiyoneri. Gusezerana imbere y'Imana ni muri urusengero rwa Foursquare. Ese busizabera kuri iyo sare n'ubundi. Turabatumiye mwese muzazi tubane. Murakoze. Kasavubu. Yesu ashimwe. Amazina yitwa Alex Mtunzi Kasavubu. Fiancé wanjye yitwa Zaba Ufite. Turabatumiye mu bukwe November 16 buzabera Corona Conference Nyarutarama. Gusezerana imbere y'Imana bizabera hano. Murakoze. Diedone. Bwana Yesu asifiwe. Nitwa Diedone Ndizeye. Uyu ni fiancé wanjye Sela Lule. Duturutse muri Australia ariko tunejejwe nuko tugiye guherwa umugisha muri Foursquare.
tuzasezeranira ahangaha rero imbere y'Imana kuri tariki 17 isaa 8 ahangaha. Nyuma yabwo reception ku cyumweru saa 8. Nyuma yabwo reception kuri Ahava River Kicukiro, kandi bizatubera umugisha mwinshi kubana namwe. Imana ibaha umugisha. Bigize Yesu ashimwe. Amazina ni Kabigize Ndwaye Crispin. Fiancé wanjye yitwa Muhawe n'Imana Jeanne. Dufite ubukwe kuri 6 no kuri 7 z'ukwa 12. Kuri 6 gusaba bizabera Kicukiro kuri Arcadia Garden. Hanyuma kuri 7 tuzasezeranira Calvary. Tunakomereza reception kuri Makita Tent Design. Turabatumiye, tuzishima kubana namwe. Yesu ashimwe. Amazina yanjye Haleluya. Amazina yanjye nitwa Karimba Olivier. Fiancé wanjye yitwa Ituze Martine, ntabwo yabashije kuboneka. Tuzakorera ubukwe kuri Excellence Kimironko. Gusezerana imbere y'Imana ni hano Foursquare tariki 23 z'uku kwezi. Tuzishima kubana namwe. Imana ibahane umugisha. Okay. Ko numva afite abafana benshi hari. No mujoyous. Ese murabona kuba muri ministeri, kuba muri department cyo bivuga. Of Joyous Melody has. Ndavuga gato kuri Crispin azasezerana muri Calvary Church kubera ko bafite ubukwe bwa famille, bahuje amakwe niho bazasezeranira, kandi ni ngombwa. Hari igihe abantu bataha ubukwe bari bamwe, ubwo rero ko baba muri reception, ko baba muri dine bagakorera hamwe, birafasha, bigabanya n'amadepanse menshi. So ariko ni umukristo wo mu rusengero rwacu, ni muri IT ngira ngo nturajya muri IT ubanza, ariko ni umukristo mwiza akora ibindi byinshi. Ndumva ntavuga byinshi, tubashikikire bose, tuzabatahira ubukwe, tuzabatwerere n'ibyo. Mana nkunda gushima ku bwaba ngaba. Father, thank you for these people. Uko bategura gahunda y'ubukwe. As they prepare their weddings. Wigaragaze mu buzima bwabo. Manifest yourself in their lives. Bakeneye amafaranga. They need money. Bakeneye abantu. They need people. Bakeneye services zabo. And other services. Cyane cyane bakeneye kububamo. Especially your presence. Wigaragaze mwami kuva none. From today onwards. Bizagende neza. Be with them. Tugukomeye amashimwe tugushimira. Give you a round of applause. Mushobora gusubira myanya yanyu. May get back to your seats. Hari umuntu ufite impamvu ituma tutabasezeranya arayitubwira. If anyone has a reason as to why to these people should not get married. Ntuzigere uyivuga na rimwe. Tell us or keep your peace forever.